Telesni post podrazumijeva na uzdržavanje od hrane životinjskog porekla, grešnih misli i hedonističkog ponašanja, kao što je korišćenje duvana i alkohola. Duhovni post podrazumijeva iskrene molitve, dobročinstva, ljubav prema bližnjem i ostale hrišćanske vrline. Gospod i apostoli su svoj telesni post uvijek sjedinjavali sa duhovnim, tako što su se udaljavali od sveta, neprekidno se moleći. Zbog toga i crkva osim telesnog posta zahtijeva od nas i duhovni post, koji podrazumijeva molitvu i ostala dela hrišćanske ljubavi. Prorok Isaija je rekao: posteći, braćo, telesno postimo i duhovno. Crkva nas opominje ovim riječima da je potrebno da u vrijeme posta razriješimo svake osnovne nepravde, pocijepamo sve nepravedne zapise, damo hleb gladnima, uvedemo u dom svoj siromahe i beskućnike, da bismo od Hrista Boga primili veliku milost. Neka ti post, dušo, danas označi napuštanje greha. Pravi istinski post je veza telesnog i duhovnog koja isposnika približava Bogu. Telesnim postom, strogim uzdržavanjem od hrane i pića, čistimo i osvećujemo svoje telo. Duhovnim postom, primenjujući molitve i vrlinu, čistimo i osvećujemo dušu. Nije dobro primjenjivati samo jedan post. Ko samo telesno posti, taj ne dobija mnogo za sebe. Međutim, i onaj koji se uzda samo u duhovni post, mnogo gubi u svom osvećenju i spasenju. Po rečima apostola Pavla, nemoguće je istovremeno biti i slastoljubiv i bogoljubiv. Ko gordo i pohotno narušava telesni post, uzdajući se samo u duhovni, taj time narušava i sam duhovni post. Ako pravdamo nepoštovanje telesnog posta svojim duhovnim delima, znači da gordo gledamo na svoja dela i u toj gordosti gubimo opravdanje pred Bogom. Mnogo je bolje i spasonosnije smireno se povinovati glasu crkve, uzdajući se u milost Božju koja se na smirene uvijek izliva, nego svojim mudrovanjem narušavati odredbe crkve koje su nam spasonosnije i shvatljivije srcem nego gordim mudrovanjem.